Kua roa nei ngā rangatahi Kiwi me ngā rangatahi Māori e takahia nei te ara ki Uropi kia whea ko ai rātou i ngā huatanga rereke o te rātaha o te ao. Ko etahi o tātou kaiarahi o te wā i whakawhanake i o rātou pūkenga me o rātou mōhiotanga i roto i ngā whenua o Uropi. Engari, e whai whakaaro ana te kāwanatanga hō o Ingarangi ki te kati i te kuaha ki wā tātou rangatahi i runga no hoki i ngā whakaritenga o tā rātou kaupapa hō e kia nei ko Brexit. Arā, i raro i taua kaupapa rā, me whakaiti i te nui o te hunga manene e kuhu ana ki tō rātou whenua mā te ruarau mano. Me te aha e aro nui ana rātou ki ngā tauira rāwaho me ngā tāngata whai kōkota mahi e te tuki ai taua whāinga. Nō reira, tērā pēr kei te nama ngā rā e haere here kore ai a tātou rangatahi ki reira. Nei rā, a rīpeka timutimu mai te rohe o Rānana. He rā makariri anō tēnei i Rānana, he oe he makariri ake te whare paremata, te wāhi mahi o te Premier o Ingarangi a Theresa May. Ko tāna e whai nei, mā Brexit ka aukatihia ngā rohenga o tēnei whenua ki te manene o tirā ko ngai Māori tētahi o ngā iwi manene, whai pānga. E whakarau i ka mai ana ngā kanohi, ngā ahurea o te ao ki Rānana nei. E hunukua hau no Aotearoa konei, kia whai i ngā tūmomo mahinga ki roto i te mahinga toi. I come from a small town in Kaikohe and there's not a lot of opportunity there kind of thing and it's nice to be almost on a world stage over here and be able to kind of work alongside of world-class artists. Engari, kua pōti kē te iwi o Piritana nui hei te tau 2021, ka puta ia i te uni ana o Uropi. I think we're survivors at the end of the day, kind of thing. We're not going to really see or know anything until another 2 years, I guess. Ko te mea nui, mō ngā Māori kia muhi o mai rātou, he Māori ki konei. Nō reira, kore tēnei te wāhi kore kau Māori. Kua Kushla Tara kupe tētehi o ngā Kiwi ono te kaumā toru mano e noho ana ki Piritana nui. One of the main reasons I came to London was because it's such a hub for actors and for work. So online often there's a little hub that we use called Spotlight. You'll see jobs advertised for shooting in Prague or shooting anywhere overseas in Europe really, and it's never an issue with the passport that I have and the visa that I have. I'm on the Ancestry visa to apply for those auditions, but if this whole Brexit thing happens and my passport's not going to mean the same thing, it's going to be a little bit worrying. Engari, e hia ana Premier Theresa May ki te poro o te āheinga manene mā te ruarau mano. Ki te pērā ka uaua te nohoa te Māori ki konei. I think the doors have gotten harder for everyone, especially when it comes to maintaining visas here and all that kind of stuff. Kua hoki mai a Puna Wano Bryant ki tōna kāinga ki Taranaki, engari ehia ke ngā tau aia e mahi ana ki Rānana. Hei tāna he mana tō te Māori ki konei i raro i te tiriti o Waitangi. But then if we look at the rights that were afforded to us as British citizens and equal citizens in Article 3, and we look at it from that point of view, what is the right of passage? To be a Commonwealth citizen. Ko te wangawanga nui ko te kapinga o tēnei huarahi wheako maha ki ngā rangatira o Apōpō. But the door has, since my time, been closing, and as I understand, the impact of Brexit will be closed even more. I tēnei wā kua hiki ngā matapaki mō Brexit, ko te pire utu tokorau tētahi take e kaha tau tohe tiana, ko te whakapai hei ngā takiwā o te 2 tekau ki te 5 tekau piriona Uropi te whiu kia Piritana nui. Engari, hei tā te uni ana me whakapiki tau autu ki te 6 tekau piriona. He oi he utu nui mā te Piritana nui, a he utu nui ka taka mai ki te ao Māori i ngā aukatihia tēnei ara ki ngā rangatahi Māori. Tōna tikanga hei te 21 o Poutu te rangi a te tau 2021 ka wehea Piritana nui i te uni ana Uropi. Scotty.